Syukur nakaslem jong unongsan Hima. Kam dan ngano kajin Siew Pisa nakamentaban apply opening permission aniki regularization aniki kino di scheme aniki Jingmyntoi nak Sorkar lembaga office demi kemudian kaman ai si Pisa ro andai kadi ke duty jong ki officer bakin trade ya kakam but nada kilabiang ki norms kat kum ke jenggu jong Sorkar dan kaman Siew Pisa ro la de day nak office ke jungi lane la ka day nak office yung Dseo lane nak office yung ka SSA lane DMC lane na kinunginu kitanat office kum chaki waypan i BMC lane ki block kumadan cha umsning lane umling jirang bat kiway nimdan kam Siew Pisa ro but la dadon kinugino ki bapan Pisa na kinugino ki Skul na kabentaban penyo ikinugino ki scheme lane ban penyo permission lane ban penyo regularization but kiway kila ban yathu ban report sanga nang ban le ya kabadon kam marka state hibrok kuway kam don kam pan Pisa neki Skul habaya day bat kano pas scheme kabad day ban ay tinirap di Skul kaya kaliang jongi ke district ro ngim don iay ban Sim Pisa ni Skul la don kaman Sim Pisa kum ki Bharat Scout and Guides Teachers Welfare Fund ketungi ay da ka receipt like ni kita ngim judon ban dawa Pisa nan ban Sim Pisa na Skul try pila sinuthu ban pensay sikipaj baru bakam kanam don kajing Siew Pisa ya kino ki officer padla don kino ki officer ki bawan ki Skul ban pan Pisa kide ban pentip wot sa office markata kamla ban long yuran jong ka office bless you